Туғандар, ассаламу алейкум. Сіздер менен Барып KG YouTube каналы. Бізде дүйнөнүн болмушан көрүп жаткан мекендештер, чарбакерлер, фермерлер, амансыздар. Туғандар, бұл экранда көрүп жаткан уруктук кошкор сатылат. Туғандар, бұл жерде 3 баш чыгат. 3 баш тең кара. 2 башы бирен, бир коро, 1 башы бөлөк экен. Туғандар, бұны атасы тажиктен чыккан экен эле. Жақын деле сатылып кетти. Атасы дагы жакшы пулга сатылды. Жоон жолпу келген кошкор. Боюн бийиктиги 90дон үстү, 92-93 чыгат. Көкүрөк жагын караңыздар. Көкүрөк жактары дагы жакшы. Машина жакшы, жоон жолпу уруктук кошкорлор сатыкка чыгып жатат. Бирден кармап сиздерге көргөзүп беребиз. Bunun bağısını kança koyduk? 70 mi? Bağısını 70 koydu. Kem olat ha? Azmaz kem olat deyip tuğanlar. Baylanışqa çığa öresizler. Bu birinci koşkoruz. Kökürök jağı aябай жақсы екен. Қараңыздар, төштү кошкор. Туғандар, бұл экинчи кошкорубуз. Жүнү жакшы, куйругу бир аз чоңойгон. Кошкорду жүдөтүп коюптур. Кайчымен алып берген екен. Жүн, жылка жүн. Жиликтери жакшы мекен. Көз жактары да жакшы. Неке туғандар, лайк поделишса. Баасыны 60 миң. 65 койдуң бу? 65 миң баа койду. Азмаз кеми бар дейт. Байланышка чыга бересиздер. Бул экинчи кочкорубуз. Қараңыздар, жүндері өте жақсы туғандар. Жылқа жүн. Туғандар, бұл үчүнчү кочкорубуз. Арзан чыгып атат. Жүндөрүн кайчымен алып, бир аз жүдөтүп коюптур. Жакын деле алып берген экен. Эки тиш, боюн бийиктиги 90дон тегереги. Bağısını kança 60 koyduk bunu? Bağısı 60 mıken azmaz kemi var deyip baylanışqa çığa berесиздер. Kuyruğunda hazır es бар. Туғандар, дареге Жалабаты болосо, Сызак району бар поликлиникада Каңды айылына турат. Жаккан болсо байланышқа чыга бересиздер.